Ula ya pi baro ki bapet ikan ko khubor jongi upet ngo cable news. Kimat bakong san jong ko khubor menta kata yau kilong. Kiyo kinong tep vote ka Megalia da khandai lakngut haki arposnem. Betha umenturang ba ya ki pulet ban khandra drugs kalang ki jaka. Shimte u Justice Sumensen kum Chief Justice bathmai ka Megalia High Court. Klat uway na kajinya kan art halapangap. Lap ya kemet yap ukhanna mahnyaw snem ubaja na lo merbo nora. Daka shokos notice panjing pensai UCM na kinong tray balik sam ya ki professional tax notice. Bat halor kabha puli doktor kisamla kajala persya ka KSU ya kathup kerteng bapenmi daka sorkar. U Chief Electoral Officer CEO Kejala u Dr. BDR Tiwari ulapan pana bakajing don kinong tep vote ha Megalia kalakeu dapalat khandai lak ngut haki arpos nem ki beladem. Bat menta Kejala kadon ni kinong tep vote hadu ubna risau arhajar arpusan kilong baro arpolai lak 100,000 laispa prapau saungun. Habaya nujor bat kesnem arhajar san hakabaladon katlai lak laiposan hajar praspa kat 100 ngut kinong tep vote. U Chief Electoral Officer Kejelau Dr. BDR Tiwari. Ula pentip bagi jengdon ginong tak vote ha Megalaya kalakio dapalat kendai lakngot aki arpos nem kibelalej. Bat kini kelong hadian kejing bishar benia ya ketup kerteng ginong tak vote jong kesnem arhajar arpusan. Bat yak intensive revision kula penlong ha kesnem arhajar arpusan. Ya kini u CEO ula pentip hadian kejing yalang kalau kejing penkre eka special intensive revision ha kabak election commission kari kerang ya cekmat ban penbena pentrikam ya ka special intensive revision habar ko keri. Hal kerana gilat patai kubor Dr. BDR Tiwari uliat ho ba kejingdan ginong tak vote adu ubnai risau arhajar arpusan kalong arpulai lak 100,000 laispa prapusawut. Habai nujor bat kasnam arhajar san kablong kat lailak laipusan hajar praspa kat 100,000. Keba peni kejingkiau keba kraw de kendai lak. Hakabai ka tup kerteng nong tak vote keba kam mensyua lepen mi haka kat santrik uyayong arhajar san. U Dr. BDR Tiwari ulang magijingdan ginong tak vote adu ubnai risau arhajar arpusan kalong nakaliang kisenrang kat wailak lai punyo hajar lai spa kan rengut kikentai kalong kat wailak ndrep kundai hajar ndrep arngut kat bah kasnam arhajar sanpat kisenrang kidan ndreulak ndrep sa hajar lai spa rengut bat kikentai kidan ndreulak nyopu hajar san spa spongut bat kita janda kasnam arhajar san kimdan satya ndre kasnam arhajar arpusan kidan ndrengut. Ula pentip bro ba ke election commission kari kalapan bena ban pediang ya ki adhar card kum ki kot ki babiang na kebentaban pendong kerteng ki no tap vote. Nalor ki khat wei teli ki kot ki slai ki bladon lupa. Kani karai kawan hadian kejing betha jong yang syari bahe do jong kari ke Supreme Court ban kenthop ya ka adhar kum ka jing pensisai kejing long trairi. Ya ka adhar card an ken kum ka kot ka ba khatar na kebenta kejing pendong kerteng ya ki no tap vote. So those electors are required to upload and submit only the relevant part of the extract of 2005 voter list along with the enumeration form. So I would like to just give a detailed overview as we are taking and a comparative comparison of the present voter list with the previous special intensive revisions voter list held in the 2005. So as for that voter list electoral roll of the 2005, there were the total 13,35,816 voters were there, and at present in the September 2025 we have 23,06,384 voters, and male female also that time 6,64,306 male voters. Presently, we have 11,37,316 male voters, and then in 2005, 6,71,510 female voters, and presently 11,69,062 female voters. Presently, we have 6 third gender voters, while there in 2005 no third gender voter were present in the voter list, sir. With the current electoral roll we matched, and after that who were born before 1787 and whose number are matched. So total if we see in the state, so
out of who were born before 1/7/1987 and their name is there in the electoral list. These number in the state are 10,59,510. So we are doing the matching physically also on the ground. This exercise is still ongoing, not yet completed, but till time we found at least around 64% voters name is being matched in that voter list. So it will help these voters at least, so additional document they are need not to, they don't require in that way, so their extract and the self document and whatever mandatory part, it will be sufficient. So there are the in the list the 11 documents for the identification as prescribed. It is extracted, but you just focus on the from 1 to 11. The list is it is mandated in respect to as the document list come, they copied in the Bihar extract. But these 11 documents are the general documents. Umentri rang ba kejela ukon rat kisang ma hakasngi balang jong katayong ulalum ya kejihalang jong ke Dream Mission balabtha banbu ya kawei ke di Addiction Center Haman lagi district jong kejela Meghalaya bat ba ki pulit ken pinlong ya kejing khandra drugs hakaleng kijaka. Hagani ke jingalang jong ke Dream Mission. Heran lang Menteri Sarkar Barim Gejala uba poleng do, u Director ke Dream Mission uba F Karshieng ke Head Officer Sarkar bat ki kirhun bapher. Habai keren beginong patai kubor hadian balawai ke jingalang u konrad kongkal sangma uloong bagidan Bontili ke district akan leng Gejala ke Bamdon ya ki jaka sumar na ke benta ki bakerni di drugs kun ki detox bat ki di addiction center. Kumta lapatha ekatanat social welfare bat ekatanat kakak kakya banwad bunya bat ban shemi senjam ban bu ya ki jaka sumar na ke benta ki bakerni yu drugs. U konrad kongkal sangma uloong balapatha ekatanat social welfare bat ekatanat kakak kakya ban penting kena ya kejingdon ginong trail ni ginong sumar hagi detox bat ki di addiction center bala kermen scam bah polai benai on la ban bu kawe ke detox bat kawe ke di addiction center abaro ki headquarter jong district ki badan Meghalaya ulong bagi jingyalang kala ajing mut ban thau da standard operating procedure ban peniat bat pentrika mi ki detox bat di addiction center bat kumno ki dorbar shnong kila ban dan benta haga jingya kun ban pendu ajat drugs. Menteri Rangba ulong bagi sarkar kelabatha ekatanat pulit ban chimigi senjam ki betenge hakaban kendra drugs sagi jaka ki bajur kajing khai drugs. The Dream Mission and all the concerned officials and departments and stakeholders from the community, private sector, as well as faith-based organizations participated in this particular review meeting. It was a very positive and very fruitful meeting that we had, and certain very important decisions we have taken where we have given a clear indication to the health department as well as the social welfare department to set up minimum infrastructure in different locations. For example, there are many district headquarters that don't have a detox as well as a de-addiction center. So we have decided and given instruction today to social welfare as well as health department to examine and work and take the step forward to have either in the government hospitals, and if not in government hospitals, in any of the private or any of the faith-based organizations or any other organizations and NGOs who are willing to work with the government, that there should be minimum one detox and one de-addiction center in every district headquarter. At the same time, we have also worked towards ensuring that the manpower required to run these places is also there in place, and hence the training required to train our doctors and nurses, that decision also has been taken today, and we are hopeful that in the next 3 months to 4 months we should be able to set up detoxing as well as de-addiction centers fully functional in all the district headquarters. At the same time, there were a lot of suggestions that came in from the different stakeholders regarding creation of SOPs, of running these addiction and detox centers, how the community should be participating, how the community should be involved in the whole process, and all those areas were discussed. At the same time, from the point of view of the regulation and overall enforcement,
We had a detailed discussion as the DG and other officials were present from the police department, and therefore very, very strict instructions and directions have been given that areas where which are hotspots and areas where we have information that different kind of drugs or substances are being sold in an illegal manner, that police has been asked to crack down on these locations. And therefore the decision has been made, and very regularly, as I said, surprise visits and checks will be made by the police, and this will be done in a very, very strict and aggressive manner, and the police has been asked to leave no stone unturned to ensure that this activity starts. Maybe we cannot go to all locations in one go, but we will start with the main areas where we feel that there has to be a very strong action from the police. So apart from the fact that the police has been very successful in catching the supply side, but the retail part where the sales takes place and where our youth and others are affected because of the the sale by certain individuals, we want to even go down to that level, and we want to ensure that the police now acts very firmly, and CCTVs will be put up in these locations, manpower will be increased in these locations, surprise checks will be made by both in fact all police, excise department, as well as the community will work together to ensure that necessary action is taken in all these places. So discussions like these took place, and of course there were many more suggestions. I don't think I'll be able to share all of them, but the message is very clear that we are very, very firm on ensuring that the action against drugs is a very firm one. I want to send a message to the people at large that the government is very, very serious on this, and you will see very, very aggressive action in the coming days. And as I said, whether it's from police department, health department, social welfare, or the community, we will be all working together to ensure that we are able to control as well as we're able to act against this entire menace of drugs in our state. It will be incorrect for us to say that it is not, because even if there is one drug user, that itself is alarming for me. I would like to see that there is no scope of any drug users in our state. All the necessary support required for rehabilitation and detoxing must be given by us. All possibility of police stopping the supply must be done. So for us, we will not stop till even the last user is rehabilitated and we are completely drug-free in our state. Justice Sumen Sen hakasni balang jong katayo ula sha pentian smai ban shimtino kum Chief Justice bathamai ke Meghalaya High Court hadien ba Chief Justice barim u IP Mukherjee ula shong thaino nakakam. Ulat kejelau CH Vijaya Shankar ula pentian smai Justice Sumen Sen hakajingalang kablalong Haraj Pavan Hagabalawan menedan lang Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma usembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Presiden Tensong unang elam kaliang persya Dr. Mukul M Sangma ki Menteri Sarkar ki Head Officer Sarkar kinong bishar bagi nang sadaan. Justice Sumen Sen ularung hakakame sadaan bat kabar Council of West Bengal haukla lengkot kesenam syajar kendai sebab kendai puwei. Bat ula syakri labun pausnam haka Calcutta High Court bat kesenam arajar iwei latung noyu kumu judge Nunong bishar jongka Calcutta High Court. Haka pratarek jong urisau arajar san ula simsmai kumu Chief Justice batamai jongka Meghalaya High Court. Appointed as Chief Justice of the High Court of Meghalaya, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
Kaseng Bharatiya Janata Party BJP jong ke Jilla Meghalaya hakse balang jong ke tayo kala dawa na ke sarkar Jilla banwanra jingkala hakikendon tho ek examen Meghalaya Civil Service MCS bat ke Meghalaya Police Service MPS ban plelat ek samla bala jandap ek jingpuli graduate lani final year banyak kun ek nek examen nalor kane kala penbenaru bakaseng BJP kan penyang yaki kertong banyak kun yaki election MDC Hagaro Hills Autonomous District Council GHADC. Ka BJP Meghalaya keladawan sarkar Jilla banwara jingkala ki kendon tho examen jong ka Meghalaya Civil Service MCS bad ka Meghalaya Police Service MPS kenang baganong kalat na mata ki samla bala jandap ki jung puli graduation bani konik examen MCS bad MPS. Habakran ni kira patai kubor ha ka pratrik urisau arajar arpusan unong aiktian ka BJP Meghalaya uba marihom kharkrang ulang bawat ki kendon jong UPSC kisha ya ki samla badang le ya ka final semester jong graduation banto ek examen UPSC ndrek MPSC pat ka khot examen tang chisian hak sansnem kat ba ka UPSC ka khot banto examen man la kasnem uba M kharkrang ulong ba jing te kendon ki MPSC man amsha ek samla pelajan dep ke graduation banto examen MCS bad MPS ka tu no ek por bad ekerta jing ki samla ke brang hab ban pendep ke jing puli graduation kumta ka BJP Meghalaya ka sngodei ban ai jing mut ke sarkar ban penkelano ek kendon ha ka bai dei bat kania Amit going a petition to Chief Minister Badan Burong Jingi, so office mula receive a petition ke Jongi. Berkini along halor ke recruitment mata ke ban tap kam saka sigi MCS MPS. Borfat ki bon ki gengi penbut bat ya ka Union Public Service Commission ke company ke exam ke Jongi. But to certain extent wala syllabus ru. Tendai dan tangi bi jing tu ko angne along ba UPSC ki sha ya ki kena ki la jandep ya ke graduation juki ban apply. Tangba shwa begin le kamin exams ki di ben yok certificate kla dep pass idam degree joki. Kadba ke MPSC jungi de kim sha ikata. Te UPSC ke penong exams manusnam kadba ga MPSC de ke penong exams tang shisin satsnam ikata. Te hangni ngisngo ba ke pendulat ikti kena belajan kut ke graduation tang bagi dei ba kisu slam noi te san banai nan ru banai kim yo ban apply ke nega ikini ki post but ki hap adu san ru slam hadin ban kin apply biang te kani ngasungu kalong ngasungu ka pen do men sim ki ban ni request ke government ban ni sikma la ki advertisement ki post ban sha ikini ki belajan graduate la kani ka belajan non graduate tam ki pat dep te tamba ni condition ba shwa begin le kamin exams le la di ban dep graduation kani ka penong ban ailat kambon chu ki kena berian apply kini ki post but haju ko poru la da kimyo amakanaru takamut kan experience kla don takamut ki penong bi exams kla your experience is in manila exams and ka balai ru ka day ba probably nakini bi raksulat ru nginang la maybe nginang yo shu tang bun ki kena ba khambit shu ru te kan yarap ya ka jipurung kam ngin yo ki kena ba khambit shu ka jipurung kam Unong aiktian ka BJP Meghalaya uba M kharkarang ula pentip ba ka BJP kanekon hakanik election sya ka Garo Hills Autonomous District Council. Da ka bakdo ba ka election kalong kemudian kam namar ba ka samoy trekam jang ka Garo Hills Autonomous District Council ka bamenta kan kut no hakas nambanwan. Habakran halo karai jang sarkar Jilla banirap sirtulap ginong trek ka Garo Hills Autonomous District Council uba M kharkarang ula penpa gijing sokya bagi District Council kila bandun gijing siir halo gijing tumu jang sarkar. Haga bede begijing penkrea kaseng na kebentak election finally unong aktian kaseng BJP Meghalaya ula penpau baga BJP kalong kebelah penkrea bha da kebakdo bagijing penkrea jung BJP ke yat besyakmat barka maaf tang ladawan ke election ula benrap ru baga BJP kala jan dap pan bo iki mandal pat kala tre seprang pan penkrea ke election ke banwan da bakut ke election ar hajar ar pulai. You see, I think so. Maybe apprehensions are there from district councils, not, and I think so. Whatever apprehensions are there, I think so. The government will have to come clear on these, where they say that the government will take over the district council or not. So these kind of apprehensions, I think so. If the government really wants to help the district council, but whenever these apprehensions are there, then they should come clear on that.
So unless these apprehensions are taken up and clarified now, then probably things will work. Also coming to now, just 2 years now for the assembly election, you must have started the groundwork, block level. That they have been doing. In fact, now we have almost completed all our booths and mandals, and probably we have all completed mandals. That is an ongoing process with the BJP. It is not that we wait for the next elections to come, then 1 year before elections we start doing our groundwork. Our groundwork starts immediately after one election is completed, we start the groundwork for the next elections. So that's an ongoing process in the BJP. But how will you beat this trend of religious card, playing religious card? That is a very difficult task. We'll overcome that one day. We just watch and see. Kerja kan ahat kelami kensan hakasngi palai jong katayo hakathan kaput jong ka Assam bat Meghalaya hakabaway ujat benriu karbi ubana kejala Assam ulam mensaujur bat klatno hakajaka sumar na kejing ya pen ibor hapdeng kejat benriu penar bat karbi. Alah. Lekong ni. Chong tang kelang ni lah. Chong dam tang ni lah. Kau duduk ni mai. Dah. Duduk sana. Lah schooling kat mai. Lihat hitungan kamu. Tar kuli. Penting itu penting. Betul kami tukang tolong. Nyanyan tugas 6 jam. Benyar suka, benyar. Usumbut Menteri Rang Bak Kejelau Pak Preston Tensong ulang bagi pulat Kejelau Meghalaya kelalit senran ikinong rep na lapangap ban litlum litlang yaki marrep sya kejaka kabadan hakajaka kaput hakabalay dan lang pulat Kejelau Assam ru. Ndray kensan kelami kejing kenat hakaba uwe ubana Assam ubade ukarbi ulum mensaujur berublah kladno hakajaka sumar. Kumta bantem megane kejingja ke Sarkar Assam keladap ban penjari ke curfew hakatan kaput jong ke Assam bat ka Meghalaya. Bat ka Meghalaya ru kala betha ban penjari lang no curfew met man telakam bakan mi show krono kejing kenat bat ban la ban pendek pensa kejing syongsok. Uba Preston Tensong ula penpa kejing sungusi alo kejing klatno uwe ubreu ubana Assam ha kejing kenat. Habakali la ke Sarkar kan penjari tang ka curfew ne kan penjur syo kejing para yaki pulet ki than kaput. Uba Preston Tensong ulong boula yakran bat superintendent ki pulet ke district West Janja Hills. Hakaba ulong bagi pulet ke labiang ndrei lapen up lupa pat ladan kam hakan kono kopor. Ulong bagi Sarkar klasim ki halok ne kejingja bakla dan kejing yakran na prengki arngot ki menteri rang ba kejela bat ki chief secretary banelek banwanra ya ke syongsok syongsan. Kemalong mentah ngila keli na kaliang jong SP la ka police force jong ka biang nem ong ya mentah ka don taba ka standby ka la don hakaba anytime lagi dot kam ngila ready ka ban pashu ya ka additional force hakate ka jaka ka badon ka ne jingjia Selalu lima maka di Jaka kana naka force ko por ya dom begini di Jingja Pacar. Lalu kata stickball sim tentang kau ni tidak senang lagi. Pi ngatrai pelatip kamar kani ka regional committee ka joint regional committee ladep constitute. Na ngam kan mau UE belong chairman na liang ka Assam trena na kaliang jonginang ni ha kwede pat kani ka block 1 belong chairman dei uba sko balang dar u deputy chief minister jongi tingla ya kren ya kaniru tingla ong ya chairman jongani ka regional committee ba take up ya kani ka issue bat u chairman jongka Assam hakaba kandon ke jingi kren wat la kampat day ke inspection final banyarai ya ka boundary issue nrei bakan don ke jingi syongsuk syongsngai namar PE baleng lei om ta namar ya kan ke jakaret kaba ki lei lum lei lang kade ka la juya rep la bon teligis dam de ki post nem manchua kam judon ka problem kam judon kan katai kaba jia hadir dang hakane ono kajia kan sama kepada kimsha ban lei tang ban lum ban lang namar kade ke jakarep kaba ki jurep kini nong song snong jongi dang ne na po la pengam den nakata ka daru badon ke jinge kren sani ba pedeng ka district administration jong ka karbi anglong bat ka jongi
napok ka West Jetty Hills hakaba baroar ia menjur ba balik nama ilat ia kaban lek kini ki nongrep popri banlum manlang ia ke jing tum ke jing tep jongki te nak kata daw ko mo pi I kumbakan don penban kanur kanuka agenda ngamla ban ong ia kata mano ten rei I kumbaki kwa bakan don ke jing bom syong suk syong sngai hakiniki area berokoi nomor pila da jia kumkani kawamut ndei bandik tang mangi na kaliang kami kala na kaliang jong ka na kaliang jong ki karbi kan don kijing dik ndei boong bandu nong tamangi na makir kindu nong de na kata daw na kaliang ke government ka bangi kwa kolong bakan don bet bangin ya maintain status quo ngi klempan ya keren kata kajaka kan hap syamekala na kan hap syasam den rei ngin hap an maintain ya kertes ko but kaji syong meeting jong ki DC para DC but SP para SP ru kalong bet ba ngin ngina kaliang da government of Megala kabangi kerpat ya government of Sangklong ailat lada ong penman bekile rep nungkong menta la se bakimpan jurep menung la se kidon hok ban ong balai pion rep nei kani ngong pi kadi ka bakita kata ka jaka de ka rep karyang ka ba kinong song sinong kalam pengat nanduk mendai kia rep yang ban judon kanu kajing penwit penwia hakabede pakata kajia khala menta tena kada ko mo pi nakaliang jogi police asam kadis ka association asam ngasko pandai ban ai kuble kerpang bakir kiskutu kata dena kata kada ru ba kadon ka join patrolling hakaba kiniki pajba nong song kalam pengat kilej menne dakap taban lum banlang ya karep karyang joki Kalong kejingja kebalapan hasil ngiu ya kibabun. Hakaba uwe ukana ubadang hinyo snem karta nakasnong lum marbo nora ulaja hakajan mi jong kasngi balang. Henrai hakasngi kebabut pan lalap ya kemet yap jongu na maupat lum rumnong. Usembut Menteri Rangba kejala ubak kami ya kampo ing ubak Preston tensong ula pentim baki pulet kila penlong ya kejing token halo kejing syak penyap ukana batkan slam show banyok kem ya kibadon keti hakan ni kam runar. Ukersan bor karmudai ubrang nyok senam kerta ubelaja hakamiet jong kapratrik urisau arhajar arpusan ula klarno palalap yu hakastep rengap jong ka kendai terik urisau arhajar arpusan. Ukersan bor karmudai ulaja nalu marbo lokfo nongra hakanong ba shilong. Barkumta ki bor penyak shnong ki padba regat bagi pulit kila pelong ya kejingwat yung hebret ubelaja nadu kamiet jong kene sengi. Noy ka pormen step lalap kamiet ka blakla no jong nu hebret na mopat lom rumnong kemudian jan kesurok kamenet chenegrins. Kene kejingja kala pensir bat penher serniu ya ki babon kamtam habakla don kejing subajor bakala bandai badan kirunar ke berak bor bat chime kejing im jong nu hebret. Telong ku bor ke pulit kila pentikina ba kejing toket alo kene kejing yap ro hebret rang ya chkemat ban lap kejing shisha baro. Ya kene kejaka kablalap kene kemet yap jong nu hebret lakir kutno ba kekenhon jong ka forensik kala lit bandlom ikisabot ke badan kene kejaka. Letu beli ikat do yung hebret ak porsau bejejen niat haka prateri kurisau harian kani ulah jak klap sendon na kasnong. Mami irte beli benda-benda tu. Baik beli kita sebab tengah beli kan benda-benda tengah apa nak. Dan hanya ngai itu kilo kiai kilo. Tegi lakai itu separat ni parat. Itu bisa ada separat tegi lakai buat. Itu pembelakai bola yang walikan belikan lebih sebab kai lebih kan silakai kalau tahir apa aku mulai setengah dengan dia dengan ibu belum nanti ada saja dengan ibu nanti anak sebelah kai ni aja teman jalan ke itu nanti anak tengah kia pasal baca tengah orang kota tengah lali wat itu kan libat ini yang besar dan dan tengah lipat salah palang lu kai itu lah santai dan tengah lalu terlalu kawat ini sektor dalam koni kan yang kikili wana stay ba aku lemah lewat lalu pakai kiawan kini ke kiawan lah kadu ya kata ngam ye ira kamat ba mana mulai bana wan mulai bana tanam ye bangat ya kita ni ya
Superintendent ki pulet ke East Khasi Hills uba Vivek Siem ulu pentikna bagamet yap balalap hagani kesni kadai jung hepret kershan bor karmudai belajar nak kesnong nongra lomerbo. Superintendent ki pulet ule tu ba kumbapet ya kejung toket ke bas sedang la itu ba ule hepret ule sya peniap bala subabe kemet jung lawan banbo agani kejaka. Laban kedohang ni bu hepret kershan bor karmudai nyus nam kerta ubre nak kesnong nongra ba ulaja na layeng hakaprat rek urisau hakapor kumbasau beje ai. Kan kum gejing itu jing kong trilen karmudai ibedai ikmena jong nu hepret bilong bahag por lai beje ai kidang iu udang lek kaya pelau yeng ndrei habalapoi ko por sau beje ai kala khod yu bandi sha ndrei shim lathia bat shim lalap shu yu hadin bikilalap bulaja kelap nong kejing wat bat pentip ski bor shno konong ra bat aba lawat pro shimiet ru shim lalap satya de tat ado ke step juga ndai pri urisau belalap ya kamet basa jong hepret narut surok kesnong maupat lom rumnong. Habakran baru ba Vivek Siem letho ba mar ya yo jing tep ya kane lawan chikane ke jaka bat le ke jing toket bat kumbang pau hi kidak kishen kapau bonu hebret ula sha peniap. Ya kamet la rano shane Grims Hospital ban le ke postmortem ban tep ke daw ba sha peniap jong nu hebret. Ula ban rap bagade ke ke basngokya halor kini ke jingja basngsi bat kum kini ke jingja dei ban yo jing hikai namar kumiki khlung hi dei ban dan ke jing shimkya ban khampet bahayaki. Di macam kia bandon da ki kamera CCTV yang keleng ki jaga bagi kena ru ki jel akai bagi brio ki basa marjan ru ki di bandong ki bapet ngor habi i ki kelung red bagi let ki wan marway habakran bu orang ba asnong ba Dennis Lenra ulong ba kane kadai ki jingja basngokya bat loong bala pha ki jing sngolem ki yang gasem bat kum kasnong hadien ki jingja ini have red in sapira lendok mau nairu akasnong kala kentui kinong snong bagi de banbu ki CCTV bat ki light ban pencai ki surok bat kum kasnong kala penmi ki kendon thamai ban perkengi ki snong ki thau CSU FSL from Nongmonsong of Maudiang Liang SP's office special cell all here in the PO. It is a confirmed case of homicide. We will be registering a case and investigating on it. Was there any mark in his body that points toward being a murder? Yes, I said Assault and also physical injuries? All indications of it being a homicide. Postmortem will give a clearer picture of the kind of injury. From then on, we will be able to proceed with the investigation. How do you see it? Is it a coincidence that two missing cases now would found to be dead? Is it a coincidence or whether anything? Right now I cannot see a connection. It could be an isolated case because the accused of the first case has already been ascertained and identified. But nonetheless, we will actually investigate and find out everything into the matter. Will the SIT investigate into this also? We will sit down and this also will warrant the requirement of an SIT because it is a child who has been murdered, and an SIT where many expertise are there, many officers are involved, has always borne fruit. So there's all likelihood of an SIT being formed. How would you view that this incident has created concerns among citizens? How do you view this situation? See, it is a matter of concern. It pains all of us, and from such incidents, we should draw lessons that we should number one, children have to be looked after upon, monitored. Number two is that we should take precautionary measures of having CCTVs, lighting in the area, children loitering around. Somebody should, be it from local stakeholders or anybody, should actually see that a child actually is moving around, inform 112, which is our emergency number, so that we can take necessary action, take them to Childline and all that, identify the parents or guardians. One last question. During your primary mission, was the murder committed here only, or the body was done? We can't say, but by the look of it, I think the body was placed out here only. Rekaman siam jong kajing snowlam. Dagi hajarot pagba na kaleng ba kajing snow kya man siam la le on tap no ekmek basa jong hybrid kershan bor karmudai ha ulum jing tap snong jong snong nongra. Hybrid kershan bor karmudai urang nyos na kerta udiu kun swet bagi don argot spara berusaha bala kemehe ha kasnong nongra. Ha ka pratrik urisau arjar arpusan kemehe klei ikado yu ha kapor lai bje ai badhe ha kapor ngombasau bje bikila bulaja na pelau yeng kat bau dangil akai.
Mereka kendai terik risau Arajat Arpusan lalap ekamet kebasa ajung namo pat halum rumnong. Haka shpo terik risau Arajat Arpusan haka sengi belalit antep yunu hebret. Ei kejengwan sengolem di padba na keleng haka bagi lapan pau kejengdan kam mencim kia bantek lakam yakum kini kejengja. Tang simnai badan. Kita kejengja balaja CTV. Ia berat. Ndai mentalaja saya ni wepat. Apa? Open source bah jadi dinokit kam senang. Ya bat kunjuru ya di padba yang kesenang berdoa. Kunjuru ki macam ki marpa ki senang macam marpa ki balayawan. Soalnya bah hadi kini kisni di baladat sampai berkat kembali jenja pada susi kembali ini kantang ya yang kesian yai mina jadi di panah jadi di balari lasumar yai ni hadret nomor batang jadi ki kendiat senang baladat ila do no email lupa pat dalam konsep. Sembut Menteri Rangba ke Jelau berkemiru ia ketenat korbari ke Jelau ba Preston Tunsong. Haka kendai terik urisau Arajat Arpusan ulong bagi pulit kelaya cekmat ban penelong ya gejing toket halo gejing syap peniap ukena obrang news nam karta bat kanom slam show iki pulit bagi nyokem iki badan keti hakne kamrunar. Uba Preston Tunsong ulong bagi sarkar bagi pulit kelap persyang la kebut bat kebor banong giba pikir bila penkrek bani koni gini gejing tenjo andre hap deng juga gejing trishtom ini gini gejing jakam sneu kamtam ya hak snong nongra hak beladon show ka gejing jak ke hybrid bat mental lawan jas we pat u hybrid na kani kejo hi kesnong ka kidak kishin gi pawu na sya peniap. Uba Preston Tunsong ulong bungit scam bagi pulit kelap penong ya gejing toket kebeti kena basa tangkat tu kena por unyolo di gejing shisha baro hado benda shem gejing em jong no kena ubului. Ula airu gejing penti kena bagi pulit ngitsi okya mikirunar kiberan keti kena kam sneo badul kerpat ikinong song snong bad kime kikpa bagian pikir bahaya lagi kuan bad bantep shano kilet shano kiwan kenang ban khanglat akum kini gejing ja. Halo gejing keno gi bobon balang ba gejing sya penyap unu kena kadai ke belale lagi men ono uba Preston Tunsong ulong baya mentahi ompat laban ong ye kene kamar gi pulit mataken trish tom mentwet igi breu ke badan keti hagaban penyap yu kena ubului ya kaba ompat la ban pediang setia. Pi akabe dei jipat kan ke jingjia ka pasngosi ngathai paslem ka jia swaya itu ikena kan thei ikhluk te menta ka jia sakane ka we te nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka police department ni parok koi ngila persang puj pat bor ba ngilong ki brio ki ba pikir bangilong ki brio ki ba ready ya kapan meet ye kini challenges brokoi ten rei wat la kataru aga jing persang menteri sitom na kaliang ni polis dang mi hi kini ki jaj criminal ki cases ki ba teng gaji ada kadiang teng gaji ada kamon bat kam tam ke jing jia ka bom paslem na ka ju wisnong na po nong ra te akabai dei bat kani nadu katukas ngi hadin bala
ke ai de ke fayar ya ke jingjau tu beli kulung te ki pulit kila on the job kila ya cikaman te komolong mentah nak kalian apulus kan 4 ong kumno namar ke investigation kolong in full swing but ngangit skep satang kandiat por ngin yo lut yiki jing syabro kabajia hadu ba uneu kulung beli u innocent soul u bom tip ya kabnya keneu balik ki penyap namar ban meneng ila de pa siap la na bita pos mantep nyimpat yo ke report ten rei na kaliang jong ki polis jong iru ki ong karu komyap ka balong suspicious bale se ka dei ka kenja murder case ka ba jia ten rei kata ngimla ban ai ka conclusion kumta ten na kaliang jong ki polis ko mapi menta kim thia kim dep menta kamit man lasai kamot hadu ban yo ya ka jing sisa nga kermen skem no ba muslim shu bakin yo ya kanika jing sisa boro ka ba jia ka jing klat no jong uneu klung beli Hadin baka kubor ke la Sapriang State ya ke jing sam notice ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC shekinong didukan ki baret baria hakalang ki jaka jong kanong ba shulong nakaliang UCEM bathamai ka KHDC ulakam bayakini ki notice lapin mi hakapor bom dan UCEM bat ka council kan ai da ka shukos notice ya ki officer ke bela soy ya ka notification bat ki dai ban penshai hapo hinyosingi U Chief Executive Member ka KHEDC uba Winston Tony Lingdo ulapentep baka council kan pa da ka show cause notice check officer ke bela soy ka notification bagi di ban pensyai hapo hinyosingi halo ka jingsa mi ki notification ke bakado bagi dukan baret baria ke di ban seo ya ka professional tax shaka council Habakran ni kala patai kubor ka khandai trik urisau Arhajar Arpusan u Chief Executive Member uletho ka kubor halo ka jingsam ka District Council ki notification shagi dukan ka bede bag jingsio ya ka professional tax lengba ki superintendent but inspector kiri notice balapin mi ha ka arp khandai bat lai trik unai lor Arhajar Arpusan ki bede ki sngi ba amdan CEM ne EM ha ka council barkane kadai na ka jingher shukino CEM barem uba shambor lang renja Uba Winston Tony Lengdo ulong baka jinglo meka professional taxi kamdai kabla permit thamai deka EC jongga VPP. Ndai kane kala pentre kam naru kesenam Arhajar kadar da ka bakado bakom ka council kedan kam meka professional tax banla ban pentelun ki kam gijam. Ndai halor ka notification ka barang shimishan na kaliang jong u bat ki EM kim dan jektip AA baka dai tang ka jingsyem namar ki pelat ya kane notification na kapor ka ba 4 tau. Ulong ru baka professional tax kamdai bagi nongshong ki baterai ya ki kam boper ki haban siu. Ndrai kan shong kat kum gejing yo jengki ba ka professional tax haban siu shi sien ha ka shisnam. Nalor kini ke baka mai duna ya ka sanpo hajar tengka shisnam kim dan kam ban siu ya kini ka khajna. Kat ba ke baka mai sanpo hajar hado nyupusan hajar kin siu arspa. Nalor kini ke baka mai nyupusan hajar hado shilak kan haban siu laispa. Ke baka mai shilak hado shilak sanpo hajar ken haban siu sanspa ke baka mai shilak sanpo hajar hado arlak ken haban siu nyuspa sanpo bat kini kiya terter kani ke dekador kabla dan nado menshwa bat kam dai kabla le da kani ke isi kabat thamai menta bidai bat katu khubor ke bala Sapriang State ba haka bidai bat katu ke jingsam jong ke district council ye kitu ki notice haka bidai bat ki professional tax le lingba ki superintendent bat ki inspector Hindiat na syukur pensyai na kalian gajungi pindah pek hai kita ki notice ki bala Assam ngai kita ki notice ki tarik ki bahasa mi gitu syaki itu kan ki boper ki deh ka arp khandai tarik mat lai tu tarik nang maklanga jong upnai September ajar alpusan but tang mensyai syai lang berkhoi mo ha kitu ki sngi ka ki sngi ke ba ni don hapring ka jing resign no jong iba syembor lang renja komusi yang berim but ha kitu ki sngi ki bangidang ya gidang ya bon kam ha bangin ya crunch phang ki CM ke batmai lani ki EM ke batmai ban penbet na kaliang chong ka party ki dete ndai kansan menin mi singi i ba kelas Sapriang tu ka khubor ba kadai ke jingshim ka bu ka jong kani ka isi ka bamenta lani ki isi ka barim ru ba kami ka tu ka notice pasam ya ki pai ba nong shong shnong ka jing pinshai na kaliang ka jong ka shlong betang kat ni ka banengkong kani ka professional tax kembali ka badang thamai ban tip lang berkhoi kani kala don nadu Arhajar khanar
baka sorkar jongka kanika sorkar Meghalaya hinadu tikipur azar kharat kala IT shika district council ban chimti yakini ka professional tax ani ban krong yaki professional tax naki nong shong ani naki nong trei ki bopher ti pi ni don kam kum ka council ni don kam ya ka professional tax namar ba kum ba pi menta kam tam hakini ki penai ki senam jula adab ni bakani ka sorkar kanang knyot ya ka district council hakabi day ban generate ya revenues dan ya funds ti kani ka wayna ka benta baka district council ru ka kmi lenti ba sisien bangila yo ya kata ka lat ka lenti bangin yo man pentrek kam ka professional tax ni don kam ka ni ka revenue ban sustain ni ban penem ka district council ni ban pentelun ki kam apa ka district council ti kani kam dei ka kam ka badang jan menin min sisi ni hendriu penai ka por ka bangi shimi di isi kani ka dei ka bal adapt ki kam mo ti kani ka dei ka kubor ka kerwo ka syai be na syaki pai ba nong shong ba ki sno tu ba baro na preng ni don kam ya ka professional tax Henry kani ka isi ka ba menta pade kamdei ka ba ngi rai mangi lani mangi shule don bor mangi nang ni syahmat ko mangal ong mentan ngi don kam ya ka professional tax ban wanra ya ka revenue hangni po district council Henry ni sungthu pade ka jing hiran ka jing hyar jongka kamai ka kaji jong kinong shong jong ibot ki badai ki tribal ni ki non tribal ru Henry kani ka isi ka patha nang ni syakmat nama kumba pilatip ina ka po sa kapor ni ong bai bangin penbet ki kamram nang ni ki kam ki jaman ni syakmat ngin streamline ni ki kam nang ni syakmat kawai na kata senjam ka bangi kwa ban shim ka shulong no ba kumba ngala mention bene ni kwa ban tip manu na pedeng ki officers ki basam ya to kan notice claim ka jing tip na ni claim ka hukum na ni claim ka jing yo jing bet na ki secretary na ni ki officers ki beran hajrong lani na ka isi ka jong iru kani kadai ka ba pen i shai bait ba la don menu bishim kabu ban pha e kani ka ya kitu ki notice ha ka por ba ka isi kala dissolve ha ka por ba i syembor lang renja kum usi embarim ila resign bat bangidang ya bun kam ban ya pendap ya ki kamram ki kam ki jam bat ha ka ju ka por ni snu thu bait pada ba kum ngom ne ngi don kam ya ka professional tax bat kani ka isi ka ba thamai mantangin pet perman in ya bat kum ngala ya kren bat ki officers nama ngila wat banyak menu bedai tai officer but ngila airu da ka show cause notice si news ni ba in batai balai bi ile ini ka kam claim ka jingtip jong ka isi la ni UEM finance in charge la ni ki officers ki badan halo jong i ban phai ni ka notice tingila da ya kren ru ba nang ni syakmat baru akti ki notice ki bangila ai kham tam e shi ki dukan ki berit ki beria ni recall no ikti ki notice baro ngin khat no itu notice nomor baka along biai nomor kamdon ba pha ye gitu ki inspectors dan ki superintendent ban pha itu kan notice ka baningkong bat ka baar ka dei banang ni syakmat ngin pha ki inspectors ki jongi ban let sha po ki feel ba dingkong e amdei ban shu ai ki notice dei ban da don shwa da assessment ini ban don shwa ka assessment but halor bangila dep ka assessment da don kam bangin dei da ka don kam yangi bangin ai ka notice ngin sa ai ka notice ko kumonshi ong no mo ngihap ban le shwa da ka shu cause notice ngihap ban le ka tu natural justice mo kumlongin shu suspense net ya ki nong trei du ka bom la long claim da yo ban snow ya ka juba ko jong ki manu ba pha ki ta de halor kata ka nong rim ni ai ya ka shu cause notice bangin tip bangin ya wat tanrai manu ba pha ki ban le ini kam bat kumnu kin le ban sam itu ka notice claim ka jing tip jong ka isi ka barem na ni ka isi ka bathamai ru nani kam jing pha jong ki officers ki balong halor jong ki ru di kata ka di ka daw ka bakong san ka bangi ai da ka shu cause notice but hadin ka hinyo sngi hadin bangi layo ka juba ko biya ladang idon kam ban suspend yi gitu ki staff ru in suspend but kiwi ki action ki bangin sa shim ru in sa hapship ye ka ni ka isi ka bathamai U Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC uba Winston Tony Lingdo hakasi palai jong ka tayo ula bate kam yak Executive Member lani EM bathma jong ka Council bat ula pentep ru baka KHDC kalada pha da ka shiti sha u Secretary ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC ban persya Georgia ka Office Memorandum ban pentre kam hakijaka bahab haka sixth schedule. U Chief Executive Member ka KHDC uba Winston Tony Lingdo ulitho banakaliang ulat kejela ulai kejeng menjor halor ke Executive Committee ke bathamai ke bantau hapo ka KHDC.
Habakran ni gelat patai kubor haka kandai trik urisau arhajar arpusan ulih tu bagi executive committee bertemai ke KHEDC ke kentub ya chief executive member ubak Winston Tony Lingdo rengkat bagi nyongut ke executive member bertemai. Haka baidai bagi jing batekam bertemai CEM ke KHEDC ubak Winston Tony Lingdo unbat dekat General Administration, Appointment, Posting and Transfer Establishment, Trade Enforcement, Revenue Collection, Arts and Culture, Khasi Traditional Medicine Commission bat kiwi-kiwi gitanat ki baklem batia syakiwi. Ubak Powell Soklet MDC ke Mauthat Raishan unbat ya ketanat Land, Development and Information and Technology. Ubak Saibor Lang Warba MDC ke Mau Penro unbat ya ketanat Finance, Taxation bat Forest. Ikong Aiban Dublin F Lingdo Nonglat MDC ke Meliam inbat ya ketanat Health bat Sanitation, Solid Waste Management bat Education. Ikong Deity H Majau MDC Kalat Mkra Malki inbat ketanat Law but Legal Matters kentub implementation of Khasi Social Custom of Lineage Act and Rules, Constitution of Courts, Marriage and Divorce and Town Committees. Uba isnay hing MDC ke Umroy unbat ketanat Water Resources but Fisheries, uba Penkrau Boklin Karjaren MDC ke Mokerwat unbat ketanat Council Buildings and Council Assets but ke Building Bylaws, kadbau MDC ke Moprem uba Denzel Renard Chen. Unbat ya ketanat Ilaka Administration bat Markets. Ya gitu ki list of EMs ki kang banchu pentip syapi mentah kesni nak kalian kejongan ila ala ban ya bati ki kam aga be dei bat ki portfolios nani ki kam ki bakin shim ki executive members ki bat mai saya ngangan puli kelong ni mga CEM ba Winston Tony Lingdo ngin ngan page ki portfolios ki badai jongka General Administration Appointment, Posting, Transfer, Establishment, Trade, Enforcement, Revenue Collection, Art Culture, Khasi Traditional Medicine Commission, but kiwi-kiwi ki portfolios ki bam alot kiwi ki members. Baar pede iba Paul Soklet executive members in pet Yakalan, Development and Information and Technology. Iba Saibor Lang Warba EM in pet Yaka Finance, Taxation, but ka Forest. Ikong Aiban Dublin F Lingdo Nonglat in page ya Health Sanitation, Solid Waste Management bat ka Education. Ikong Deity H Majau in page ya Law, Legal Matters including implementation of Khasi Social Custom of Lineage Act and Rules, Constitution of Courts, Marriage and Divorce and Town Committee. Iba Isnay in page ya Water Resources bat ka Fisheries. Iba Penkrau Boklin Karjarin in pet ya ke council building, council asset but building bylaws. But ia mi batmai jungi hari ke isi idei ba Denzel Renard Chen in pet ya ke Ilaka Administration but ke market. Ini di jing pensyaitan lihat dan jing pendep syapi hakabai idei bat ki portfolios ki balasa me gini ki EM ki batmai. Chief Executive Member ke KHEDC uba Winston Tony Lingdo ula pentip baka Council keladak banpa da kesithi ban pelat ya kejing terekam ke Office Memorandum halor kejing ti uranium na kejaka ki bahap hapo ke 6th schedule. Habakran ni kelat patai kubor uba Winston Tony Lingdo ulong baka Council kaliok ban priang ya ke Office Memorandum belapha ke Office jangka Sarkar India haka praterik unai luar arajar arpusan. Badhalur kania ke Council keladak banpa da kesithi Chief Secretary Katanat Environment, Forest and Climate Change Utanme Kumar ban penpawe kejing persya ke bejur. Laban kedau hang ni bahak praterik unai luar arajar arpusan Katanat Environment, Forest and Climate Change ke Sarkar Pedang kalapen mi ke Office Memorandum ke bakadau ba omdan kam syuk ban penlong ya ke public hearing ada dan kam ban ti ya uranium na kano-kano kejaka hakari. Ni ke Office Memorandum jong Sarkar jong ka Sarkar India he brokaway ngiru ngilayo ban priang haka praterik September hajar arsan haka beidei bat kani ka jingti uranium nani ka OM ke baka pha kani ka Sarkar India yangi ti nakaliang jong District Council lu ngilayo yo banya jubab sha di Secretary jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change Shri Tanmay Kumar but ka jing kerpat ke jungi nakanika ministry kalong baik kumba julong inline bat ka party ru bangi persya ini jing ti uranium ban nakaliang jong ka District Council ru ka jing kerpat ke jungi ka deiba kum shibenta
ban penek pensa ya ki jaka ki puta ki jongi lani ya keriti ke dustur bat ya kwat ka khia khamtam kini ki rewrite bat kini ki rikanti ki jongi ka beidei bat ka succeed area ni na ka district council bat ka isi ka bat mai ru mila pha kini ka shithi shaka ministry concern ba na kalian jonga district council ru ka pan ya ka ban exam ya kani ka jingti uranium na kani ka OM ka ba ila mention ka pratarik September hajar pusat Kinoyalam jong ka Khasi Students Union KSU hakala sing ublay jong ka tayo kilala yakendo yo menteri ka kwat ka kya ban pen pau ya kijing persa ya ka thup kerteng ka bombyang ha ka biade bat ka bha puli MBBS bat hakane ki jialang ka sokar jela kala rai ban pen bet thamai no ya ka thup kerteng jong ki samla ki ban let puli doktor na ka bha jong ka jela Katenat kakoi kakia jong sarkar jela akan rutrik risau arhajar arpusan kalarai ban penbet thamai biang ya ka list jong kisamla pure doktor MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT kabel penmi akalai potrik unai lor arhajar arpusan. Kani kalong hadiah menagaliang keseng KSU kalapen pawe kejing persya akabajur halor kani ka list dak bakadau babon kisamla Khasi jantia kibadai hok banyo kimyo kani ka baha jong ka Central Pool Kota. Kinang alam ka KSU sang kami kilalit bani kendo yo menteri ketenat kakoi kakia sarkar jela ba wailat miki shela bani keren lor ke jingdo bha kisamla pulia Khasi jantia nakani ka bha abe keren bu general secretary ka KSU uba Donald V Thaba ulong bagajing persya ka sang kani ka thup jung samla pulia doktor na ka bha jung ka sarkar kalong namar ba kani ka thup kamdei kebalale akarukom ka badai namar boni kisamla Khasi jantia ki bahe amak sru kimyo bandrung hakani ka thup Kaseng kelapa banweng no eka kendon kendai hendrio bakalong kumbate duk talai ya kisamla pulian na kajela namar baikla kedau ben banjet ya ke ST kategori ne ke open kategori bagi samla pulian na kajela kinha banjet bet ya ke ST kategori uba Donald V Thaba ula benrap bakani kadai kijing bakla ke bakrau na kaliang katanat ka kot ya kesal kajela namar bawat ke waiting list ru kidan haduk perangut kisamla Khasi jantia kibatam marks bani kibana bar kajela Nagaliang Presiden ke KSU uba Lambok Starwell Marngar ulaong bakathup jong samla pulia doktor ke bela kerjaan ke sarkar ke deban long ke bakoj ndrei hakini gisngi kathup ke mami ke long bagi barit ki mak sru ke yo ke open kategori bag kini ke jing le kumni kan wanra ke jing sokya namar bakan khanglat ke samla Khasi jantia banla banle bha ha kani ke jing pulia hadin bangila i ke jing mi jong ka les bi samla pulia barit pulia doktor bela kerjaan naga yang sarkar janman usnem ingin kerja pemintas kejumi tetap kerana ni jukran mak spor ba keri belum kod belum transparan bat repression ng lembet ker komisi yo mak di kamtam taki papa kami tehenrai ui kini singi tharai untuk kaman berbatai ibarat mak ipoi seka open kijungi dapat loksa te kejing sau bat kejing sukhian le sengong nakile kene rekom along pendulat ya wene arnot nak kasih bandrung kata balis te kejing ya ther jing ya tai bila pen iba taman tau sunem keladon kata ke SUP bertemai ni ong ba nadu ba kawan si pangklam ami stang SUP sudah kedon ka kendon hangta ka kendon ba 9.6 kabangi na dem sengam hap de banweng no bat bajit ikan lu ikan stop banyurung atau kabha bandai ni betul kemiya itu kamera di sotonat bandong ba nakaliang menteri badai bagi ya yang bonjol idan lang di doktor besar badai bagi kapliang ya bagi kerau bat ikmi dan di ba pentasngi kispan bagi keles bat nang ni sukmat ke buat kalau punya gambar pikiran sepakat terjilong transparan ni belum transparan umno badan orang tak mak bahaya hidup kadang kayak mak kikis kasih badan waiting list ban itu besar badan open kata kamu belum transparan ini keren gunung anti yang lu hendai jaj ini sepak baik kata kawe luas badan bagaimana hab hiru nama arba ngantep kada jengmut di Selenda kartu badan di Selenda bagaimana hab lu membagi ba pikiran sepanjang dilong transparan apa untuk kamu nak put kendon bolong kalai di maki ki ngedang buat dia wajib penkesan ongkol adon nak taka penta jongka api dan rai ngam proof ini kendon rai ka komjektif ini dengan 4 menurut
dengan sepet gila pensisa dengan sa pet yang pakat dengan dia ki SOP semua ki wara antu golong ba pentelon penlot kita kisir kumnu kenya kenap haji referen kita kawra sekat takandon bertemai teng abut ba ailat ya kamon ji kena andai tan kadau chung ngadai wei chung ngadai tan kadau chung amar wei kan blok nam ye ki wei kumata kam dei benja de belum transparan de belum kuat ba ki ba he kim yorong ki baret kim dei ben yorong tu pi ben ong kumta kadau bi ong ki khas ki samla puli kasi la he pa percentage automatically kha belum buat dari tu pi ong pi pajit galong teng pi kadon ke ege sebentar tentang kalau pi blok deh bagi lah di sama polisi lah kau buat betul mesti kau tahu kemudian blok malah kita tantangan ni kau coba ST mungkin lomba kalau mau blok mau iki sama kasih giveaway di betul untuk ST tinggal ya keren lah itu aja kau mengilat pernah apa press release kau mengilat ini kau dulu press statement ni objek ya kami ke student ke red marks biar langsung sponsor organik school yang biwe kasih beli rumah tu ki aida yo kata SOP kata clause 9.6 mo kapa ong ba ikna mentah hakapor ba iwan mentap ini ka MBBS kota ilhaban jip open dan ni SD di manga mentah sebut ada ngajip open kamu ngamde su kamu kalau bang pedi perti bang ngamde SD kamu ngaladi naus kejong SD mana bakwa kata minang ben SD kata di bening tong kabar kalong ba open kategori kadang tak 100% SD pada kasih jentia sauko garu sauko dia kemudian chances ban yo seat ka kamsuk SD ni open dia minta dengan lajin SD pada ngam yorong su open dia ni kalau ko bete terlai pasti narendang jeung bisa melapuli ba himla ban ki stay ni hablek itu kan ni kalau ko babak kelas ibun hadu ko waiting list ru ila keren yang bapet ini we kasih di benerung apa open kategori tang pakai institution ke bayo apa lady harding di benek unjuk yang hawai yang waiting list bidang pun kasih berperangut hitam ya kata ka Danuska Chakraborty ini ketika we arngut ini di benerung kai apa kenika waiting list juru ya kenika Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ke Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery ru dikasih di badan apa kasih jentia kategori di benerung waiting list haka juga por lagi dan haka waiting list open kategori henrikin dan ru apa ka kasih ke selected kasih jentia kategori kabamut ba Subuh ladai itu kibayo apa open kategori kibabde gi kasih kebakin room gitu gi kasih gi waiting list kibadan apa selected kasih jentia garu kin room apa open kategori kan long ta di hak kasih jentia kategori bersebu argut kilalik open kategori kelalak artli kita yang besi bangi layu room sa argut kasih ini kan merak jengto syukur bagi je beri ujungi bagi kan ni gi praktis nadu ipor ba mensuah ring ilmu beli mentaki penkela bagi aida ta SOP ini oi kata SOP ru di scrap buat SOP ibun kendon ke bapiang mereka di 9.6 kalau keba sertai keba yurat yang ajai beri bojungi digila manjur buat penbaik no yang kan list it's not on the list keba temai kena penki institution bigila ajin ini kelak ini mereka juga berhak juga por ke siap penbaik yang di SOP ben scrap no itu dan lor nang tarung layo ekran halor ka migrants di kendon beram migrants ba nilai ki bonus katu di lamar kapor mensua por menyeki di bapol lengdo ilasim inisiatif dan penyekran bak di juga negrams bak undur di juga department juga sorkar di hatu kapor ikong amperin lawan di bak DP walang ilasim inisiatif haban penyekendu penbek meeting kita di juga Union Ministry of Health and Family Welfare dari bapol lengdo di non-sub kabinet pengamperin non-sub kabinet di bak DP walang ru ilasong thai tinggi lawara yang Menteri Utama beri bayar kau tiap guru lah ular musim dia yang ini kaman kan yang penbek ban follow up yang ini isu ini cenderung keram ini kemus. Hukum juru jaga puli Northeast Institute of Ayurveda and Homeopathy di UI ba wat aku undergraduate idan lah kacung kapah nak mentaki samla pulin Meghalaya ndri lan ngimbe ibu postgraduate pada ngimdan ya kan iru nak kalian ini kinong alam juga isu ni ya unit gila ya keren gila ya tai sani nak kalian ka health department ru ang kasim kriaban wala malenti nomor bakania kadon hungnia ri ujungi dikasih ujungi kemudian mengiru ni dibenyo ya seat dan jingmang kerpang nak mentaki samla pulin apa Meghalaya
Kino hikai SSA kejala hapuk kalama jong ke Meghalaya SSA School Association MSSA hakala siublay jong ketayau kila lum ya kejihalang Hamadan Malki bat kila shim ya karai ban mudui persya ya karai kabala penmi ya ke Supreme Court kabala betha ya baru kino hikai bekide ban pendep ya ke Teachers Eligibility Test ani ke TET ban beteng ya ka kam hikai jongki. Baru kino hikai SSA kibala wan syakani ka general meeting pi menjur le am bangin file ya kara bangin challenge yang ka ruling jong ka Supreme Court kebala penmi yang ka Shitrik September aranja perusahaan baong ba baro ki service teachers ki haban pas ya ka teachers eligibility test dan ka MTET dan CTET bangin file ya ka review petition halor kani nada pi menjur penidak dan bayar Kino hikai SSA keberan hapok kalama jang ke Meghalaya SSA Schools Association. Kita syem ke hukum ban file dengan review petition persya ekarai jang yang syari behedo jang ke Supreme Court kabala ayak syitrik unai lor arajar arpusan. Hal kebedai begejing wata babarok kino hikai kini ban pas ke Teacher Eligibility Test TET ban beteng ya ke kami hikai jangki. Kani ke association haka handro terek urisau kelalumi kejing yalang Hamadan Malki Shillong benekran halor kene ke hukum jong ke yang syari behedo jong kari. Habakran negara kesingi presiden jong ke association uba Aristotle Rembai uloong ba kene ke hukum kan kata ajur kino hikai lada pentre kam yaka. Da ke bakdau bakat kum ke hukum jong ke yang syari behedo jong kari kabalami ya kesyitarik unai luar arajar alpusan. Loong babarok kino hikai kini ban pas ke TET eki arsenam banwan kata hadu kesenam arajar arpunyau. Nalur kini kino hikai kiba lalat na katet kindai tang kino hikai kiba sa satang sansnem bakin hikai. Kan bakin hikai kiba tumu ban kiu keran kan hapan pas katet. Bat kini kendai naga benta baru kino hikai watla kila hikai labun snemru. Uba Aristotle Rembai uloong bahalor kini ko hukum jong yang syari behedo jong kari nagaliang association kalalit pan panjing syai na katanat puli putih ke sorkar jela. Nama rekisnem ke belalet nak kaliang ketenat puli putih keladat menkular bagi noikai ke bela penyesok jika kami kai halan iswa kesenam arajar shipho kenlat menekon ke MTET. Badalor kini ke sorkar keladat menpelat dengan notification badai nak kini ke jengkular ke sorkar jela babu ke noikai hi kikam lecuk menekon ke MTET kesenam arajar arpusau. Nrei hakashitarik unai lor arajar arpusan kayeng syari behed ujungari kala ayah kini ke hukum. Ruling kepala penmi daka Honorable Supreme Court hakan Shitrik jong rai September araja apusan kepala ong baparo kinong hikai kepala don lupa hakakam kihab ban pas yaka teachers eligibility test kata kadai number 1 kebaal ka Honorable Supreme Court ka ong bagi ban like ban yale yaka nega teachers eligibility test kidai itu kinong hikai kibaka service jongki kasa duna ya kasan snem kamabud less than 5 years. Kung kita kinong hikai kinong dalkam ban pass nani ban clear ya kanika teachers eligibility test. Kabalai ka Honorable Supreme Court kapenmi ya ka verdict kabaka on. Bagito kinong hikai wan nada ka retirement ke jongki ke bakin karta bakin somthai kandai less than 5 years henry nada kiale pat nada ka promotion nabenta jongki ru kalong mandatory bagi haban pass ya kanika teachers eligibility test nanda ka Honorable Supreme Court ka ang baparo in service teachers you can show ya ka service joki laki hikai alpo lipo sopo snem you can show ya ka service kanong ila anon ban serve kung ki teachers henry ki habit ban pass ya ka teachers eligibility test lem kumta anuweng kam yaki kapor baka Supreme Court kalabo ban pendep kadai hapo asnem nado Shitrik September arajar apusan kabamut hapo Shitrik September arajar apunyau baro ki in service teachers kidai ban pass ya ka teachers
eligibility test. Kawai ka bang akwa ban pensyai hamni bakani kam tak tangi kilo hikai SSA. Kam tak salam sari abaro. La kita kiba hikai hagi government, la kita kiba hikai hagi ad hoc, kita ki deficit, wat kini kiba hikai kum ki private teachers ro kan long applicable. Ya baro koi. Kani kan ruling joka Supreme Court kan kita kata kali number 1 kebaal bon kino hikai ki yakurma jimut kai kani ka teachers eligibility test kadon jigya per ni em bat kani ka central teachers eligibility test bat mangi hame khalia ka bangi ong ka Meghalaya teachers eligibility test ni na kalian joka association ni pensyai Shopee ba kamdon kani ka jigya per apren kani ka sitet bat ke MTET kasitet kadang malong applicable hagini ki school ki baranda ka central government but at the same time kalong applicable hagini ki school ki ba pay bat penyai da ka state government kabumut lada pila pas ya kasitet kamdon kamsho bapin nang appear biang ya kanika MTET kata kadai number 1 ko pihak bansyai kasitet kalong equivalent bat KMTET. Nadapi pas ya kasitet dan kamsho bandang appear ya KMTET. Nalor ba kawaliti juga kan day hagini ki school ki barang nak central government kan longro applicable hagi school bapek penyai da state government ningla banong ba da Meghalaya government. Hoy laban prateli review petition ki balade file po Supreme Court. Kung baka long menta. Kiki file la kachong kaching ki. Mano bantim ya kaching tungi ki Meghalaya nang isnap jaron mo bi. Don batip. Kat ka India bimut don batip ya kaching jong ta kano hikai SSA yang Meghalaya. Ngam thara Pak Supreme Court kan tip langi ngisnap jaron. Tagadaw iong ba banyak ka basyong kriti. Mengin file ya review petition kata ka job karem yang sampai hadin at least we have fight for our right pi ka ba susu pila balong ba paling kino ilam jumi kishim ya kata karaiban file review petition ka ba bahang ni bangin ya tiri ya tai ba di honorable education minister kalong ba hoy ka government kan perkret na dong siya dong kata katet mo ba pinili hapo asnem kabae kalong laki nung hikai kilong eligible ni em banapia. Kilong eligible ni em banapia ya kata katet kata state government kan sa pandak kan sa penyele. Mangi hapan sulko ubah hikai hakalo primary uhapan pas ika paper 1. Bangka eligibility criteria banyo banyele yang MTET paper 1 minimum qualification ngidai bandon class 12 but 45% hangga class 12 but ka DNF kata kadai minimum but hangga UP upper primary kino hikai hangga upper primary bakin yo banyale ya ka paper 2 ki half bandon ka minimum qualification graduation la pandai BA BSc BCom and so on and so forth but ka DNF ka ba arsnet kacikali kabami menta kat nungut kiba hikai haka LP kiba pas hika paper 1 bat kat nungut kiba hikai haka UP kiba pas hika paper 2 kumang ay ping la sauday man ay kaciro yung education minister sarlak men rabui mare shinti haka tuwe ka jo kasni ila direct ya ka DRT bat ya ka diesel bahkan ay yang kan list hai kanungut kita kinuhikai balong qualified kepala dia ke MTET bagna kini ke artli ke directorate jong government wood kila ha syaki district bagi block ban yo ban ya ka record ke balong updated ban yo ya ka record ke balong updated kanungut kita ki in service ke bala pas kini ke MTET maka dia ka paper 1 bat ha ka paper 2
Baka jinge ka bami ko mga mene ka long ba. Kumang iyo adjective ba kibabun kinong hikay kibahikay haka opo primary kidang pas tang ya ka class 12 bak ka DLED klem pas ya ka graduation kabalong kajing makin iyo ban appear ya kami ka MTED kaban sa conduct da kasti ko. Namabalay ki klem pendep La pandai ba naman na pipet katong ka NCE notification dated 23rd August 2010 kamalong siya yung para siya exam on page yung notification kamala pinmi na ka NCE house ng Arjarway. Haka nito notification ba pinmi house ng Arjarway hang nilaong bagi mahikay ko yung pikinon kaman pastang class 12 45 pa DLED tabiyan. Syakta, komen ni Syakta anong hikay para anong hikay? Kani ka verdict John ka Supreme Court basakta direct day mga mobi kinong hikay. Hatungi ngin suhun ban susyong klikti. Ngisuhun ban susyong klikti ban suap. Ya ka baga gomen kan le hoy ni sudo ka gomen kala ay ka assurance. Henry ngi kinong ilang bahakmat John association. Nisong kia ya kani ka kam. Ngila persyang bariya phone, bariya kontak, bat kiway ki association, kung ki 4 teachers, ki ad hoc, ru ngila ya keren, ginong kumno nginya ya kanika kam. Kiro kinong ginang don, pinang kacik perkat nginya ya kumno. Tingi na kalian juga Meghalaya SSA School Association. Hadin bangila Yashem, bat kini legal expert. Kira ay kajimut bang iday ban. Challenge ya kanika order to ka Supreme Court na ka file ya ka review petition. Balay binihap challenge kalong kabalango ba kasi ka balongkong ba kanu order ka papas kan pai shadin tan trekam nadin. Barabon ni jual singaw kanu ka order lani kanu ka aj papas ka trekam nadu ka sngi papas syahmat. Henry hakani pa hakabay day pa kanika Supreme Court ruling Kepala PAS Haksidrik Jograi September Arja Kusang Katrekam Shadid. UMLA kaseng United Democratic Party UDP ubak kermen shela hakala asing blay jong katayo ulong bakaseng UDP kaya teli bat kajinga bujli ya kashuki menteri lale da kajinga sung tu jingmut bat kamdai satya bakladon kanu kajinga te kular. Habai keren beginong patai kubor ubak kermen shela ublah hiar shukino hau benai ublalet rengkat lang baru bak polen do ulong baga UDP kamdan bandan da kajinga te kular banyak yang shuki menteri para MLA badai kajing keliang shuki menteri sarkar la pendaptang da kajing sto jingmut da pengki MLA kaseng ubak kermen shela ulong bakarai ban keliang shuki menteri sarkar kadai kabelarai da kaseng bad da kajing sto jingmut bad kajing kemen hapedeng ki MLA kaseng Bakar mencelau long bushi magajing syap ni Shuki Menteri Sarkar kum kajing kerku namar bentau lai opor shibuan bah menteri nak bentang bahag miat kipat ba ke konstituensi kebong mikmat ulong ru bahadian boleh Shuki kum menteri kum ta kadu ka kam kebong menteri rang ba kejelau konrad kokal sangma untuk kam ti hau kum ta ulong bakloi ban syem bat diang namar budan hang ni ban syakri ya kipat ba ulong belada Long menteri ne long menteri sarkaru kalong hikum jo maru yopor bahaban ulat bagi ba bat menteri ru naga benta kaseng UDP. UDP is a party where we really have this understanding and we are united. We don't need that agreement or arrangement 2.5 years. Whenever the party feel the need of change, so happily and then collectively we accept it, whichever the party feel deemed to take a decision. So we are that way, not necessary to put that 2.5 years, and we don't have that kind of agreement, and we will never have it also. Better this way, we go along with it, and then the party decision, we accept it. So now elections 2.5 years. How do you see this development? Because whether it will be a blessing or whether impact will be there. Actually, whenever there's a election, it's always a blessing because the people of Meghalaya, they will get a chance to choose their leaders, they get a chance to choose their representative in their own constituency,
and even to continue, they have a chance if they saw the work of the present representative is, in a good way he's doing it. So I feel whenever we have election, it is a blessing for the people, and we will try to prove by doing the best we can, serve the best for the people, and we believe that if they are happy, satisfied with our service, they will give us a chance to continue. And I feel now not being a minister anymore, so I will get more time to spend to the people and then make them understand regarding the ideology of our party, the UDP. I feel it's the same. Nothing has changed. It's just that I got more time for my people in my constituency, and yeah, that is how I feel. So, what was the, how was it materialized? I mean, the dropping election, was it a party decision or a chief minister's direct intervention? This is a party matter because we were allotted with 2 ministers for in this MDA2. So the UDP has the right to choose whoever among the 12 to go and attend as the minister for the MDA2. So we have been given the opportunity to serve for 2.5 years. So in this reshuffle, so the UDP collectively will take a decision, especially the elected members, and then V2 has been changed, and then 2 has been allotted this minister post to attend in this MDA2. So that is a party matters has been collectively taken decision. Naturally, there will be some dissatisfaction. Once you are dropped, you had the same feelings. I don't feel that way, as I've mentioned. So I feel it's a blessing. Yes, no doubt, being a minister, I feel it's a blessing that I got a chance to serve the people of the state at my capacity. I might not be able to do everything, or maybe more than the others, but whatever possible from my side, I have tried it in these 7.5 years. So I feel it's a blessing, and I would like to thank the people of the state for entrusting me to be the minister and then continue my journey for 7.5 years as a minister. But no doubt, though I'm no more a minister now, but our journey, our service still continue. But it's just that by not becoming a minister anymore, we have more time for our people in the constituency. Umentri Kesau Kajala uba sosteni sotun ubalongru UMLA kejirang constituency hakala asing ublay jeng katayau ulapan pawi kejingdon kamban penbet no yau put usam hakawat kabaar hapdeng kejala Assam bat Meghalaya bat banyashim kyalang hakaban wengi kejing na kejing jabo kal hakathan bernihan. Habay keren bikinong patay kubor UMLA kejirang constituency uba sostenis sotun hakan ru terik Risau Arhajar Arpusan ulapan pawi kejing sungu yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ubalatung yu ukumu menteri sarkar batamai bat kamtam budai wami kemat ke constituency kabadan hano kendong bat ban mi kemat ru na ke distrik Riboy uba sostenis sotun ulapan pawi kejing sungu ikipat ba ke constituency ke ulapan job yu ke election bat mentau layo ekalat ban chakri kumu menteri sarkar Bat ulang boniale ban trishtam ban kentiu ke constituency pada kejelahi berokawai. Uba sostenis sootun ulang bah katayo kepanwan unselum ya kejingyalang ni ke review meeting bat ke officer sarkar ban ekran bat data helot kitanat rekam kibokmi kumu menteri kibakentup ekatanat CNRD Secretariat Administration bat ka General Administration. Ningkong he kalau ka kejingai ngu iublay kumu nomi khmat paiba kumu MLA trong ka jirang constituency ngai ngu iublay ngai ngu ya ka yei mei ki bahayeng ki basem ki jonga bat kerpang ki pai no kersan ki be ki jonga namala dai bam dai bangaya yo eka lingkor man kit kumu nomi khmat la ne kumu MLA na try ngan poy gan ka position ba honorable chief minister un sim ban kintop lang ka cabinet te pen pau ke jing khlei ye barok ki pai ba ka constituency pada ke jing na ke jing shania
kila ya kajing kersan kila Punjab but kunjuk ru penpau kajing songu ya Honorable Chief Minister ya ka jing shania kajung Honorable Chief Minister but ya ka hak bal penrung lang yang gawe ni ki ha way bandaran lang ka top jang haka sarkar ka cabinet but nakaliang ki pa ka district Ibro Kuwai ipen pau ki jing Kublai nomor pa ka district ribohi kiladon ki jing Angnut Laslem ba lang ta banyo ya ka cabinet bird lan ka banyo banrung ka sarkar kumu minister tinggi penpau ke jing Kublai ya Honorable Chief Minister ke bide bakanika jing penrung ke jong i ya we naki MLA naka Ribo district bade yang banya don lang ka cabinet te hadian ba nagaliang Honorable Chief Minister la penrung lain ka cabinet te ka jing i ke jong ai kalong ba ngadai u representative naka rural constituency tengah kwa ruba kumbang bat eka tanat sen adi tengah kwa ba ka connection bat ki grassroots ki rural villages kan lang ba jan bat ka administration kamtam bat ka block office katahi di kathong ka ba kamat maling ba ka connection lene kata ka service ka ba ngilaban pej benia ngilaban ai yeki pai ba kanong ka ba kaban pen mentoy bat ki pai ba he no kondong kamtam kindon yeki jing sohun bat ka thong hi jong ka sarkar hi ka dek mtai ru na do Honorable Chief Minister ki ka connection lene kata ka administration ka bajan bat ki pai ba ki dek ka thong matam dan nakaliang update tang nakaliang jonga kumu MLA ba mikmat na kajirang constituency kepada po ka Riboy district Brokawai ringkat bat ki MLA hi na ka Riboy district ni penpaw ki jing sokumen bat ka jing songo e Honorable Chief Minister ba nakaliang jong Honorable Chief Minister la jet way niki no mikmat na ka district ka jungi na Riboy district pan dan lang ka cabinet te kalong kai ka ba pentkemen tang nam ta ki pai ba jong ka constituency ka jungi le ka district hi Brockway mara barbor hi ki pai ba ki badan akan no ko constituency akan no district ki don hi ka jing Angnut ki don hi ka ka jing khmi lenti ba minister ka sarkar kan lawan wala shibun ki jingkala nang ta ki jingnut kam jong ki pai ba ki badon haka nuka constituency haka bayadai bat kelentiral bernihat tetilia uba sostenis sotun haka handruh tarik urisau arajar arpusan ula penpau ba upriang barmanra ekarel kitmar nega goods train mereka dapat benlong kelenti de bay selok shwa bat barok lang nadu ki kenhuan bagi seng balang boper uba sostenis sotun ulong balada de karel kitmar un priang ya kata mereka syongpat habaro agi beren bentalang nadu ki seng balang boper ban penpau ya kejing snow jongki. The only thing I can say about the railway projects, my opinion is that if for goods train, I'm in favor of that. If for goods train, for that only I can say. No, for me, I'm clear. I'm for goods train. It's I think we should. I should say like I opt for that. If for good strain, but that also it depends. It depends on the stakeholders. What will they say from different groups, organization, the opinions what they'll be having. Like Garuls is benefiting from this railway project. So don't you think like there should be some discussions with the stakeholders, NGOs on See, this like matter? if the benefits are there, I think like if stakeholders, if we can sit together and then have a common sharing agenda, so points and opinions.
So with that, I think it may, or we can say that it will come out to some hope for that. What is the reason? Is it influx that prevents people from not accepting railway? See, different opinions come from different people. So other groups, other stakeholders also, they have their own opinions. So maybe because of that, they are afraid. For that, for others' opinion, I cannot say, because we have different person have different different opinions. So it's up to other stakeholders what they having. Hakabayday bagjing jabo kalayara kathan bernihat. Uba asas tenis sootun ulong bagalong kemudian kame bandan kejingit trilang hapren kejela Meghalaya bat Assam banweng kejing na kejing jabo kalayar hakithan bernihat hak distrik Pibhoi. Ulong mamalang kapor ujupan pawe kejing Sokya halor kejing jabo kalayar hakithan bernihat. Namar kejing penmi ki karkhana ke badan kebenta jeng kejela Assam bat Meghalaya. Ulihat ho babun ki karkhana kelasha akhang kerdap Ndrai kalong pat ke bakongsan ke sarkar Meghalaya bat Assam menit trilang banweng ya kini kejing ke bamat ki pat ba ki basa hakathan kaput. Da kejing Sokya halo kejing Tombor ki riusniu ki bala wiangding ya kakali jong usim kahima nobo sopo hakasi ba ar jong katayo kirang ba shnong bat kiseng long kmi kila penlong ya kejing alang pat ba ha office jong usim nobo sopo harang blang Southwest Khasi Hills District bat dawa badeban kem ya ki runar ki bala don kti hakaban thang ya kakali jong u acting sim. Kirang ba shnong bat Kidikot jong senglong kemia jog hima nobo sopo hakanyo tergurisau arhajar arpusan kila pelong ya kejing halang pat ba ha ko office jong siem nobo sopo harang blang haka district Southwest Khasi Hills. Komsi benta ban pendam jor girunar ke belakang ya kali jong acting siem ka hima nobo sopo upa em Ferdinand siem yong ha ubnai bulale. Kirang ba shnong bat kidikot jong senglong kemia kila pendam jor girunar daga bagenturu ikibor kaan bakin chimkha ban thwet mardor girunar. Bat ban penishtom daga beteng ya kini gibriu gibalale ki kam giba penchong sier kinong elam jong kahima. Bat kiban kem bat penishtom ya kini gibale peman ya longkum ki nong punya briu. Ti ngauber ya ki pada para dikot jong isolasi bat baro bangin ya simpia bangin ya selain begini tak cacing tu hapuk ke ofis juga an kenang ban pensitom yakini kiri boman. Lingba kacing lum yakni ke dorbar special dorbar jo kahima no bos simship nagaleng jongi kum kirong ba snong nilai pilot hangni khamtam po office jong usim nilai daberai bat nilai menjurlang barok khot ba nilai penrem mardori tu breu lane kanu ka breu ka ba le penken lane lebean ya ketu kakam pan thang ya kali jong acting sim jo kana bos po simship haga punyu tarik banai bukhandai khamtam menstep jong punyu tarik banai bukhandai te nagaleng jong ikum kadarbar jo kahima ni sebat pramjur bat ni kirparu ya USP lane e kibor jong ka office jong ki police department panchimkia ya kana kakam ban wadnya lane ban wad itu kibriu kiba le klemakor lane kiban le pen klumar ya kanai ka imlang kasalang khamtam ha kanai ka po ka hima lane ka sinong ka thau ha kanai ka hima no bos po simship te nagaleng jungi kiba ya donang hang ni seban peram juri itu kibriu kiba donkti bat ladang ilap ya kinu kiba le bean ni don kamban IT siya bor jong ki police department bagin le ya kaban kam te nagaleng jonga kita don sekipat giba ai jingmut lana bin ai jingkren nagaleng jonga kumurang basnong ngiso ban ai tang kita kentin ban kelpat juri khamtam haki bor giba neng bakin le ya kaban kam. Da kejing Sokya halor kejing Jakha ki accident hakusurok ba kehenyo Tribe Integrated Territorial Organization hito kalawat jing tip lengba ke RTI ban Kalasham bakila don shispa arpon riu teli kedukan dekyat ni wine store hajan kisurok ba batang hapok Ribhoi district kidon hadu hinyau pau prateli. Na kejing mi ki kubor bajur kejing ja accident ki surok bat babuan kejing ja accident ru kedena kadau bunongnya ula syok kau yang.
Kalau penlong ya keseng hito banwa da ka RTI na katanat excise jong sarkar jela hal kejing dan gidukan dikiat asilenter ki surok ba nado kana para shado rata cera ha is hills. Nalor kania lapan ru igijing keli ba kidukan dikiat nagi wine shop ki badan nagi surok ba kli ojing bit em na katanat road transport and highways bad kemut ayu haba kitho shop open. Haba kira nigelat patai kubor hasilong press club akan nyau terik risau arjar arpusan. General Secretary kahito ba wanbon and bekaro leto bakat kom ka RTI kila pentet bekidan sispa armudro teli kidukan dekiat hagi serok ba National Highway kiba kentop ya nyopu prateli hariboy kat san teli East Jantia Hills bat kat lai teli ha West Jantia Hills. Ulang ru bakatnat road transport and highways ka sarkar pedang hagasnam arajar ka nyau kala tho da ka shiti shabarok ki Chief Secretary jeng jela bat komjo shaki Chief Engineer ka highway ban khang ya baro kidukan dekiat asilenter ka surok ba highway kibala play klem de ojing bit na katanan uletho ru baga hito kala panjing shai halor ka jing tho shop open da ka bakado bakani ka kentian kadai kabla ajing bit na katanan neam ban kemut ayu haba tho shop open uba dan bok dakaro president ka hito ulong baga jing tho shop open kadai tang ban yatlat ya notification jong National Highways Authority of India ban jong katanat road transport and highways da ka bakadoro baga jingmi pathar ki dukan dekiat hasilantar ke surok ba ka deka daw ba bajur ki jingja aksiden ula benrap baga jela ke shania ka jingmi pisa na ka kiat ndre ha bagadan ka ande ben pentri kameka namar haba ya ki baishong dukan red ki jupendek man kapor ndre ki babu ki dukan kiat ki bahe apat kim lai ai kumta ka sengka ai por shibnai ka sarkar bagan jubab bakan phapin biang i kot kisla ki bedai ki NOC kat kum ki an balada kesengam menti keseng kamban se ban khang no yaki ka Ministry of Road Transport Highway kala notify hata 8000 khan usnim azar khan nyu kala clearly notify ba kala tho shabaro ki Chief Secretary jong ki state union territories but ki Chief Engineer jong ki PWD jong ki state par khoj ke jong India ba kala ban la khang yaki kino ki but ki wine store ke badan hanes highway ti base ya kata nongrim ba ka Ministry of Road Transport kala notify nadu stem aja khatnya ban khang ya parok kini wine store ke badan ha silinter jong national highway ti nomor ka notification wala ka ni ka Ministry of Road Transport and Highway kala betai sai ba kino ki wine store ke badan national highway claim ri ojing bin na ka ministry kalong BI ai kini ka sarkar kale ba dukung we ba kashim no dakawik alternatif ni kum ka bui safety ban pantamil ni ban big yani kum ki nong sok chinong jong ka jala da ka ba ki shuthaw di ki ai ek jakor ki ba ki hakajaka ba kin tho da ita ki jing tho ba pun ni wine shop ki tho na ita ikot ba shop open khnang ba ki breu ki kimpoi perkhat ba lain utang tu badi kian lani utu balik shake de tet na kitu dukan ubati badai kate ke dukan ke dikiat handai yo bom tip bom bna e kiba legging lek kiba nong lek kawan kim bna e ba don ayu te ko shop open handai kane ka jing tho jong kane ke jing ka kane ke jing ajimut ni ke jing perkhat pen yu jong ka excise department ban ai de ka pen tho ke signboard no tu ba shop open kalong ka e ke ba kalong ko suam ba kalong bi ai ni keren bet halor ba kam kani kan no objection services kam long available hapok office jong ka excise lada pipet katum kane ka Ministry of Road Transport bat jaga National Highway Authority of India kya ban obtain lada pi bo ki check post ki check gate lada ki bid bridge no what ting kadam ki jing sha pendik kini ki bade kwaidam ki dukan berit baria ki omba ki don kam ya kata ka NOC naka National Highway Authority of India. Hendrai ngalapet pada kini kita shop open ke bagi muntir ki ki dia hendrai shop open ni lagi bagi dia kakiat ke ba kam long ai ba kalong ke be ai ke bagi pengkai ni ai. Dai hakata kalor penumrem bangi kwa baga excise ling baga commissioner akan shim action but kadiban betha ki ban penbian ni kapisla balada kim la on biang hapok lai pusi ni nakaseng ni mansi ngin hiar hingin kami namar kila violet but lada don kam ngin thok shika National Highway Authority of India
but kadang dan kam shush ni hamad mu syapur namar ya kan ni ke kam hinu tu haraja kan ke Supreme Court tu hai ke ruling hang din nang tu haraja kan yo ka Ministry of Road Transport apply ke ju pecah but the people itu hadu tu ka paragraph 5 ru kan syai terter tu tak ada apa pendong ini dah habis dia mau ke clip yang kadon yang kata kuna ni ke di kamram jongga department kumno mention kan leki halor ke tengi nak kena macam ni lah kerencana nomor balik ni long concern yang ni pen menta teng ki penlong yang kini ki road safety bapa ki check ya kata habaya inti ki break smakia ki dikian dena tenre haba ki existing ki de plan what action kila shimta Nreyu baria musbu kai tu dukan baria le piharas tebas ko yu tang men las tang hapo kini ki arta yo bila ikan nongut dimensi bado ba mismo bani alas ko kum ka ki news report bani lagi ki ong ba shock kau ya ka bomot en bareng ka drink and drive ka ba penlong ini ban wan sakmat namar ba tak nong ngilak do kini dimensi ba hadu mentan na kadeng government himshim la smo ba warna katu kali kadang insurance ember kompensasi di kibir kita kami sudah tenri menta yekine kibala long illegal kibam obtain bali nga haban alleged illegal namar ba hangni ka kerja inde bangi keren bakno ba itu ande ka pensai ka commissioner of excise ba ki claim obtain NOC way bam obtain ko kala long BI ta haba long BI ka sarkar ba excise jomba di department ki de ban penalize ba ya kan ai kabala du ke dimension hak ki bede ki case accident ki de compensation kata taga jumut laksa habangin beteng biang iki kubor sajasian ngin penken mau ya kimat pekongsan jong ko kubor men ta kata yo kio kinong te vote ka Meghalaya da khandai lakngut haki arposnem betha mentirang ba ya ki pulet ban khandra drugs hakal leng ki jaka shimte justice Sumensen Kum Chief Justice Bathmai ke Meghalaya High Court. Klat uway na kecinyakan art halapangap. Lap ya kemet yap ukena mahnyau snem ubaja na lo merbo nongra. Da ka show cause notice panjing pensai UCM na kinong tray balik sam ya ki professional tax notice. Bat halor ka bha puli doktor ki samla ka jala persya ka KSU ya ka thup kerteng bapenmi da ka sarkar. Kasenjuk kinong sensyar shenong warsan lingdo area haksi balang jong katayo kalale yakando yo deputy commissioner ke Southwest Khasi Hills district ban pin pa ya ke jing binyau halo ke jang shae khonswet bat jing sadin kathan namar ke jing bomyo ya ki kampen roi ki ba pher Kasenjuk kinong sensyar shenong warsan lingdo area da ke jing sokya bat ke jing don ya ke jing clear ya kathan halo ke jing shae khonswet ha ka ba ya dei bat ki kampen roi nak sarkar Haka Pratrik Urisau Arhajar Arpusan kilalit menikendo ya Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills uba B Maulong ban pensngau ki jing e jang kathan ne kabenta ki jing don kam jang shibun ki kampen roi kum surok kabren kam e ne kabenta ban peneso ki shnong boper haga ba kidan ki shnong ki bada ki 4 kilometer kem don ke surok ba kan kelawan ra ki jing e ki nong chong shnong haga ne ki jing kran ke senjok la kerpat yu Deputy Commissioner ban penek kran lem ya ke MRB mau kerwat branch ban bo snat trekam no akithan warsan lengdo kumjo bandon no laga jong CNRD block akithan warsan lengdo kum ka phlang dilon lani ho do lun ba ban kran lam ban kentiu no ya kanong tenyau upper primary school shaka kerdan secondary uba PK bani urang ba snong ka maujai uba diru secretary jaga senjok nang sensyar snong warsan lengdo uba sandi merthong unong akitian jaga senjok hadian ba kilayo menekran bo deputy commissioner ke district Southwest Khasi Hills lepen pa ke jing sok ben nama nakal yang deputy commissioner lokular ban chimkhia halor shibun kimat bat ki net scam begini jing angno chkipat ba jang ngathan kin sa urlong du lang jungi mentakas ni chupan rap yang sa katukat ni kelong ba nakal yang jungi lepen pa ro ke jing ka bedai ba ketika light hakapa ki nong tray jong kanika light komot pa bor wi wan reading metar satai babun hi bun kilong jing ki kim klemlek haying andre kisu Syong hangdu hasurok ni hai bakin le ke mata reading te kalong ka patching reading kalong ka papakla yang bade kata ngna pensngo ban nak liang jong di observe pada wan ban dan lengkap akan ka siu gila sim khay kata te ka bade pat ka ki school ru kumba kadong ka thain go jungi ngimpat don secondary school ko weru
hoi mentah kadon ke wei hanong ternyau kepala yai penyai dekat senong dekat jing senyang hi jong kat senong ketau jong kit peran hikai terena kalian jong sorkar kampadon kan dulu kecing harap dekat ni kadai kaba ngi so simkia du kata kaba ki kena school ke jungi hapan le senong stoin ki hapan le kalian sodong namar bundan school de hakapede bukan ni nak kalian jungi tawa bet ban namar ke school ka adon abang kita wa ekolong pa nak kalian sekolah ben kan pej ba kan yarap no daka financial assistant hak bedai baka tulop jing siu yakin hikai la kalong hadu gun gudur kenang pa kan ke school kanam du namar pa ngi shifting kan school hak wei kesni kan la bandu namar ba apa kini kinong kersan kimla suban kersan pan sei na pala kabumbot ba hak gun kupor la bandu dina kata kata la daka tu ke school ke bala mi mentakan du no kalong ka jing du nong ka krau nak banta jongi kumka dong katai pengirapan banbu ya ka application ke jongi pan ya keren dari kendu unai agas arja rapsan almanta ke sengi ila yo ya kalat pan ya kendu lang ka hol jongu bisi yo pan ya keren ni katu kat di telik imat kiba don kam ya ke jinge katai wat sundo hagi jinge dei bakani ki penta ngila bu hagi jinge dei ki surat kiba nama ujai sinong mer bamhiruda barka cing penhe ya ke surok nawa gaji senorniang ke surok na belum jalan sop sentar pana sop sentar sini mojai seperti mojai ka surok na kini ki kenadu balai kini kila don ke jing kermen pala ai ke jing kermen na gamta jungi banjo aban wan ban surbe apo kini ki singi dara rang islam kata kedai kejing kermen gabantar kapalai kolong ka surok ka ba na nornyang ban connect sipo nong tenger berjalan ba pinskai ya gani ka surok kila ai kejing puntip sengi kejing kerpat sengi bangin tho ya kejing tho ban summit si office rengkat lemban kopi so emuli bari pe ya gini ki surok pada ya gani ka thong ka thain kejungi hagijing dei berkini ki cingker kenro napo wargilang kini rul ai gejing kular pengjo ban pentrei panle ukuran kam namar gedon gejing ma namar apa kim kusurok gedon kiriat ke pai ma kuntangila kerpat ngira tho bermenta ke sengi yo ya ka jing kular gejong ki pengjo ban mendepno ya ketika surok bunker mo kunren napo wargilang siapa today kawai pan ka bakam hak di kapor ye kren sepang gajing ya dei bat ka MRB kabala le hak di kisngi kisnem baledep kalong ba ki ya kitoken baro lasu wan sam de nong trei nomor 1 badai banjeng ke pocket nomyo yo ka nombar nyepo propo bat nomor 1 ulai sa kanu ka bantang la tip pagajuru hak di kapor ye kren ru sepang gajing update di Facebook ki kerpan ban long hadu baru kisngi long trei Tom day banbu tang sausngi haka sitayau. Ya gani ru pamikmat nabang lekular ban nang dia kmat. In yo man pendep ya kijing kadong katain pari paiba baro man kular ban relang nak banta kijing kata ka bangi ya keren. Te hak padai begitu ki isu ki bangi le ban keren sakmat ki surok ngi sokman ya ka ba ila dapan le. Kabanta ka ba ar ka badai surok katai na norniang sha nong tengir kani kadai ka badon kam hadu kata namar ba kani ka caka ka bangi hapan larangin le chadong tengir hapan kiu sawak kaji te kasimpor hadu kumpa live ho kilometer ai kala pandon te latakan la man kani kana norniang sha nong tengir kadai tang hapo 10 kilometer te kani kadai ka badon kam hadu kata ya ka dong kata ing jungi ke ya kani ka pentang nak liang jung lagi obsar menne kin ong ki ai sing tha yangi pangin dia syong mana perkar rengkat lang pergi kemudian ya sepang yang nekam dengan suatu ba kami ka lengpa ke jing tristom ka jong ngi kum kirang basnong ka office bad amli kanil kansa aku ke sing sio iya ka kesulitan yo ban ya sepang te hak padai begitu ki isu ki bangile ban keren sakmat ki surok ki ngi sokman ya ka ba ila dapan le kabanda ka ba ar ka badai bu surok ka dei na norniang sha nong tengir kani kadai ka badon kam hadu kata namar ba kani ka caka ka bangi hapan larangin le chadong tengir hapan kiu sawak kaji te kasimpor hadu kumpa live ho kilometer ai kala pandan te katakan la man kani kana norniang sha nong tengir kadai tang hapo 10 kilometer
ya kan ni ka badan kam hadu kata ya ka tong kata yang jungi ya kan ni ka pentang nak liang jung ki obsar menne kin ong ki ai sing tha yangi pangin ti syong man pakhat rangkat lang barki kumno ban ya sapang kan kam dengan sutu ba kami ka lang pa ka jing tristom ka jong ngi kum ki rang basnong ka office ba amli kaneu kan sa aku ka sing sio iya ka kesurukan yo ban ya sapang Hadian kejingwan jurib dalagi jongki kemat ya kejing long jingman jong kejing shana ya kesurak shilong dauki road menta kata yopan usembut menteri rangba kejala ubak preston tensong ubak kami ya katanat PWD R&B ulalom ya kejing halang hakasngi palai jong kata yo balabtha iki company bakin penkre ya ke working plan ban penyat stat no iki kam habakalawan artat ka ayom telang Hakani ke jingelang lawan banishim bentar ke officer ke NHIDCL katanat PWD ki he officer sarkar jela ki he pulet bagi he jengki company ki besnai ke surok na Shillong Shadauki ke berege project ke balabe tengka da ke jika. Habai kran bagi nong patai kubor ubak preston tensong uloong bu ulalumi ke jingelang bar ula bata ki company ban pa ke working plan neger kompen krek ban pentre ke kam kenang bakin lak ban penstat ke kam bat bakan thot kalit kawan. Ulang bagi company ken saai ka kai pot lagi kwa ban tray min miet ni mensengi bar ke ba bahatam bar ke basngan ki nong tray bar ki pat ba. Ulang ba ke NHIDCL kal ai ke jingkular ba Mariawan ka ayom ka balarang. Komta ken tray kampurano bar ban pendap ke project ka por ke balabo ke bekentop ke package iwei sau bat san. Usembut menteri rangba ula pentikna bagi company kila kular bagi ka package iwei ar sau bat san ken pendap no au no opera 1,000 riu. Barkil ada ke jingtho baya ka package benengkong bantai ke surok polen an pendap apa ono opera menta kesnam. Halor ke jing keno bagi jing snai kene ke surok kelas slam syabapalat. Ubak preston tensong ula pensyai bagi patba kila shimbed nadok kopor bapentre ke company ke bamensyai ka package UAR sawat san. Bat ke rukom trekam jengki kamlong ke bahon bat kimlong ki bakot bor. Bat ke NHIDCL kala penkut no kene ke jing te akular ya ka kontrak bagi company dari mentala IT no sebagai company ke batamai bat ke rukom trekam jengki kapau bagi ibiang. HKBD bat kena ka surok na Shillong Shapo dauki hap kabangi ong ka jaika project hakabalayawan naki department bat kumjuru nakaliang jongka NHIDCL nakaliang jongka district administration SDO civil BDO rengkar ru bat ki company ki bapentre yang ke project te ko mo pi menta ka plan jongi kalong hakato kalas ka de ka review meeting ya ka progress of work te nai menta pada kalong ka plan kumno banne namar ba ka working season kala jan sedang artat la kumno ngi simba la se menta jan bakut unu benai gila yo ki company bantre be full time hak be de bat ka ne ka strok te ka jing ya keren menne kalong ba kumno ban prepare ya kata kin pa yang i ka kenja working plan ka kenja working program jogi krang ba hakaju kapor kin state ka kam bat hakaju kapor paru ba kanum thut kalek kawan teng lai kren teng la bu option ka syong menta stang bakin I report na kaliang jongka company ka batray la kikwa bantray menmit ne kalong mensngi ne ka ka babahatam ka balong safe ya kipai baru ka balong safe na kumtagi nong tray surok dia kata ni pa biang haki bakin survey la ni bikin pay kumno ban le kanang ba kumo piba nginla ban pendep yang ni surok akapor ka biang dia kata ka deke ya jinge kren jongi na ka benta ka ni ka project ka badan kam hadu kata dia kumo pi Maria sedang kani ka telang Maria sedang kani ka working season Maria sange kani ka slap ka bemut nakaliang jongka NHSL kala ai ka kular bakin tray full swing hakini ki puar barang hak puar barkyang bat kiru ki kwa ban pendep kat kum malabu ya target ya kini ki ya kini ke project kat kum kita ki packages ki labu nado ke package 1 package 2 package 4 package 5 ban pendep hak puar ka babiang kata kedai ke benta ka banengkong ka bangia syong meeting menerkat bat ki officers na kaliang apludi bat kum juru na kaliang ke NHIDCL bat na kaliang jongka company ke bapentre kene surok
Ting kerja bukan kerja kena kebun balang bakudusnya jadi sebab kalau aslam sebab kalau dan kadang-kadang พี่อีบันอองเนี่ยก็ยิงสเลมเชบปลัดเตยกันนี่กันกางไทรและเซกิไปบะกิบปลีกิชิมเบตนาดุกตุกบะเป็นเทรกิตุกิคอมพานีกิบะมันสวานามันกันดอนก็จิชาหากตุกปอร์วันเทรดิกิวิปัดกิคอมพานีพี่องกับแพ็กเกจ1กับแพ็กเกจ2แพ็กเกจ4แพ็กเกจ5แต่อีทูอีบะกิจิงเทรหากตุกปอร์งิมหุนมังอิรุแต่หากบะคันดูกับ NHSL กับ terminate เนาะya kaneka kontrak agreement bat kini ki company ki berper tenrei hadin ba kilayo pada kini ki company ki batmai nadu ka package 1 package 2 package 4 bat ka package 5 ngi ya ka progress of work ba ka yang baik dengan try let's say la de kren je ki jinsha ki paj ba ki ong ba ka slem de na ka daw katu ka company ka ba manswa ka ba train ng kong ya kini ki packages ki ba claim tray ba bat ru ki ba imat kim da don ka capacity ru bat tray ya kini ki jaj project ki ba bat ki ba kham jenjar kham tam ha po ka jala megala jungi ten re ya ka ba mentai ko mo pi hadin ba ka NCL kala ai da ka ya kala ka alot pada security company ka I ko mo pi ka ba ibiang ka progress of work atau kalau ni ka jing thumu kan de ki berpendap la system ho no hoi kane haduk mentah kata ket date kan ya ka package 1 ko mo piu December ki de ban pendep te ka package 2 ka package 3 bat ka package bat ka package 2 package 1 package 2 package 4 bat package 5 ka target kolong ba kin pendep how December jong ka snem arhajar arpun rio den re ya ka package 1 kumang ong ya pi ka 4 lane ya kan ni kilabu in writing bakin pendep ha udah sembah jongka uneus nemo pemerintah. Te paralok baro da kitu ki kubor ngila poi je bakut jongka thup kubor jongi menta ka janmi ngise syambyang bat pi la syam tayo kublai shubu.